Aytkan bolsa şonu. Oldu ошол болду. Nima jetjarım, emne onu? Ayka, yetiminden beri menetim var. Pazarda Pazar sen. Meni seniki jerim. Көңүлүң калып 200 so'm qo'sh qo'ymuş. Жок, 200 qo'shib berdim. 100 so'm qo'sh qo'ymuşsun. Qancha bu aka? 27,5. Yo'q, qancha? Ekosuna ve? Ekotan qo'shqa. Men qara. 27 ga. Seniki 100 so'm qo'sh qo'yman. Ашыралар. 27,5. 100 so'm qo'sh. Saga berem bari. Razısın? Ушулалар. Жеңил бериң мага. Yetiminden berdim. Va aytganda berem. Oldu. Bu betin qo'shdi. Assalomu alaykum. Bizning kanalning görücüleri. Bugün biz Prigorодный mal bozoruna geldik. Günge 26 fevral 2022 yıl günge işembe. Dostlar biz koy bazarları tarttık. Koy, echki, büt barın tarttık. Buyursa görüңүздөр videonun ayağına çeyin. Dostlarga bölüşüp подписаться болуңуздар, подписаться болуп, кнопка лайкты басып ката кемчилик болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Анда эмесе видеону көрүп аягына чейин көрүңүздөр. Кеттик. Так, бул жерде козу кочкорбу? Токту. Токту 10,5 миңге алдым дейт. 10.500 сом болду дейт. Да, рахмат. 10.500. Так, assalomu. Salamatsizmi? Qanchadan surib o'tasiz bag'alarni aytib qo'ying. 15 dan? Qo'zi qo'shqorlar 15 mingdan surib o'tasiz ekan. 15 ming. Shularga berdi eje ba. Bozor. Yemi keldik. Ha, yemi keldingiz. Rahmat. Sizga qancha? 14? 14 mingdan so'ratmi qo'zilar? Qanchadan berdi bozor endi? 11 dan berdi. 11 dan berdi deydi shular. 14 surib o'tadi. Yes. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz? Qanchaga bu qo'zili qo'ylar? 16 mingga qo'zisi bilan. Egismi? Egis qo'zili qo'y deydi. Merinos ekan, paroda. Bozor berdi-ku. Berelek deydi. Bozor berelek. Ha, rahmat. Bu assalomu alaykum. Qancha ekan gisar? 35. 35. Tishi qancha tishi? 2 tish. 2 tish. 35 mingdan deydi, cho'ng qo'shqorlar. Berdi bozor aka. Bermadi. Qancha berdi? 30 dan berdi. 30 dan 32 dan berdi deydi. Bu merinoslar kim oldu ki? Gelip almışlar bu. Aka, assalomu alaykum. Merinoslar qanchadan? Merinoslar 11 dan odam. 11 dan. 2 Şeymiş. Qo'chqor bu bular endi. Bo'ruq. Bo'ruq mal. Uçmal ha. Ba berdi bozor. 10,5dan ertmen bermedim. 10,5dan bermeding sen. Qanchadan bo'lsa berasiz endi shular aka. 11 ga chamolatib berem, 200 so'mdan qo'yib beraman. 11 ga bo'lsa beraman deydi. Etleri yaxshi, moshni. Yaxshi. Moshni deydi. So'yib jeganga. So'ygonga eti bor da. Bunun kuyrug'i yo'q bo'ladi, qalishidan bo'lmaydi. Qalishidan tushunmaydiganmi bu? Kuyruğu yok, merinos. Merinos ha? Merinos. Size rahmat. Son baları. Aha. Bak tözge çıkıyor, eki balası menen. Egis be. Egis ulağı menen deydi, echki. Aha. Bağısı? 7 ming. 7 ming. Ha, bazar suradı mı belki? Karanın bir balası var. Aha, karanın balası var deydi biri. Aha. Bunu 6,5. 6,5. Bazar suradı mı belki? Bazar sırayla. Sırayla ha? Ha, rahmat. Şunday bo'lgan bazar. Assalomu alaykum. Bazı aytib qo'ysiz-ku? 13 ming. Bu endi qo'chqor bu. Qo'chqor 13 ming. Yem jeb yurgan deydi, semiz. Qanchaga beribedingiz? So'raylikmi? So'radi. Qancha so'radi? 11,5 ga berdim. 11,5 ga bergan jo'qmi? Kanal qayda bo'lib kelishib? Don qabaq. Don qabaq. Don qabaq. Maqta cho'ng bo'lib qo'chqorlar deydi, qo'chqorlar turib. Assalomu alaykum aka. Balarni aytib qo'yasizmi? 45 dan quruqda o'tamiz. Quruq 45 dan so'rayaptir. Don qabaq degan. 15 baş deydi aka. Art jag'dan ko'rsating. Bular paradasi nima aka? Cho'ng ekan. Aralash. 15 baş. 15 baş. 45 dan so'raysiz. 45 mingdan. 45 mingdan o'tamiz. Tishlari qancha tishlari?
4 kişiden 6 kişi ötüp vardı. Ana 4 kişiden 6 kişi ötüp atat deydi. Bazar berdi mi bayke bazar? Bazar berişti. Kançadan berdi? 33 berişti. 33 mingden beriptir bazar. Berip ettir. Kaçaga beresiz ya? Mına ушундай болгон. Пригородный мал базары. Рахмат, содаңыз болсун. Лайк басабыз достор. Досторго бөлүшөбүз. Бул жерде жанында кошкор турат, коз кошкор. Байке баасын айтып койсузбу? 21 сурап атам. 21 миң, Коз кошкор. Коз кошкор. 21 миң. Базар бердиби байке? 18,5 берип атат. 18,5 миң берип атат экен. Берип берипти. Мына мондай болгон. Мынакей. Кошкор. 15 миңден сурайт. Козусу менен, э? Козусу менен. Мына козусу экен, мынакей. 15 миң. Канча тиш эми бул байке? 4 тиш. А, базар бердиби ба? Канча берди şu козул кой? 14. 14 бериптир, байке бербепти. Мынакей. Ушундай болгон. Так, бул сатылдыбы? Ассаламу алейкум. Канча болду баасын айтып койсуздарбы? Канчага кетти? 19 миң бирөөсү, э? Мына кошкор бийик. Бул 17. А, бул ургачыбы? 17 миң. 17 миң болду. Мына нак сатылган баалар. Рахмат. Буйрусуз. Пайдасын берсең сатамын дейт байке. Мына бул жерде 40 миңден соң кошкорлор. Бул пародасы эмне? Араша. Араша, не? Тиштедичи байке? 2 тиш. 2 тиш. Базар сурадыбы? Канчага бербедиңиз? 27ге. 27 миңге берген жокмун дейт. Ушундай болгон. Кочкор. Сиздикичи байке салам. Баланы айтып койсуз. Бак, айтып кой. 30 30 экөө. Экөө 30 миңге. Мына эчкилер турат, баасы ар кандай. Так, улагы менен. Жок, сиз түшпөйсүз. Улак түшөт, мына эчки түшөт. Канчадан бааларын айтып койсуз? Баалары деген курук 17 туруп атат. Курук 17 миң. Общий, э? Канча баш берди? 6 баш улактар менен. Автобустан тууган. Автобустан тууган. Базар берди ба? Берип атат. Канчадан берип атат? 14-15 берип. 14 берди дейт. Байкебиз оптом 14 миң бербеген жокмун дейт. Ушундай болгон эчкилер. Рахмат. Мына бул жерде кичинекей майда козулар турат. Канча баш бул жерде? 8 баш. 6 миңден сурайм дейт. Базар берди жигит? Ба. Канча? 5тен болар. 5тен берди. 6 башка 5 миңден берди. Бербеп. Жигиттер, ассаламу алейкум. Бааларын айтып коюңуздар. 20. Бул эмне порода? Арашан. Кочкорбу? Тиши канча тиши? 2 тиши. 20 дейт. 20 миң. Базар кайнет. 8 миң. Так, эчки улагы менен. Улагы менен. 8 миң. Ооба, 7 миң. 7 дейт. Айланып турган экен. Сурадыбы? Ба. Сурап атат, 7,5 сурап. 7,5 миң берип берди. Рахмат. 7,5 миңге бербедиңиз, канча болсо бересиз эми ушуну? Буну 7 миң 7,8 болсо берип беребиз. Улак эркек тургач? Ургач. Так, бул жерде чоң кочкорлор турат. Мына 55 миңден буну. Бул 45, э? А бул эмне? Токту кой. 45 миң дейт. 45 миң дейт. Бул канча тиш? Кайсы? Кочкорбу? 4 тиш. 4 тиш, э, кочкор. Базар бердиби ба, байке? Берип атат. Канча берди? 40га бербедиңиз, э? Канча болсо берет элесиз эми ушуну? 45. 45 болсо бермекмин дейт мынакей. Пригородный мал базары. Ушундай болгон кочкорлор. Так, бул жерде дагы кочкорбу булар? Кочкорлор дейт мынакей. 3,5 ай болду. Тиши канча тиши? Тиши төгөрөк. Төгөрөк. Коз чыгылы. Бул 2 козусу менен 22. 2 козусу менен 22 миң дейт кой. А могу кочкорлор канча сурап атасыз мага? Кайсы муну? 25 сурады. 25 сурап атат. Сиз 25 сурадыңыз. Базар канча берди эми? 18 берди. 18 берди, бербедиңиз, э? Bir айлап берди. Жакшы. Базарыңызды берсин. Коюшку барбы экен? Так, бул жерде козулар турат, жакшы козулар. Булар ургачыбы? Ургачы. Токту, э? Козу дейт, козу. Баасычы? Баасы 10дон сурап атат. 10дон сурап атасыз. Канчадан берди? Донка бар. Береле азыр келди. Азыр келдим дейт.
Moğollarçı moğollar bayke. Bul qo'chqor 12. Bul bu. Hey. Bular qo'chqor bular. Qo'chqor. Bular 12dan so'raydi. 12'den sürü atası. Yaş kozlu qo'chqorlar ekan. Bular Mana qo'chqor, mana shu bor. Shunday bo'lgan. Qancha oldi? To'xtalar ekan. 10 don. Bu yoqda teke turadi, jindi teke, jindi. Assalomu alaykum, taqsir. Baholarni aytib qo'yingizchi bu parodistlarni. Teken 20 adam. Tekeni 20. 18. Qaysi 30? Bular 30'dan deydi. Bu emni paroda bayka? Bital bu. Nubiyski. Balası bital deydi naki. Teke bital. Ha, içki Nubiyski deydi. Pazar berdi mi bayka? Yemi geldik. Yemi geldin sen. Uyda da var mı sattıkka? Telefon aytas mı? Nomer. 179 Aha. 100 Aha. 122. Ben bul teke dersi dikiyor arka. Al kança? Ana 15 tane. Ana 15'te atam deydi naki. Ana içki. Parodisti. Prigorодный Malbazar. Dostlar kattallıkları bassanızlar, kattalıp подписаться knopkasını basıp, like'tan basıp dostlarga bölüşüp koyunuzlar. Bu жерде Merinos. Merinos paroda. Qo'zisi menen deydi 12 ming. Qo'zisi enesinden cho'ng bo'layın deb qolibdi. Bazar berdi ba? Bazar berdi? Qancha berdi aka? 10 mingga sotpapti bunaki. Qo'zisi menen qancha tish pul qo'y? Jashele deydi. Bunaki. Bu yerda qo'chqor turadi 100 ming deydi. Paroda. Arada Arashan. Arashan. Tishi. 2 tish. 2 tish. Qancha so'radi emi? Bazar. Bazar 80 so'radi. Bazar 80 so'radi, toza. 80 mingga beribdir. Mana shunday bo'lgan qo'chqor. Bu qayerda turadi? Telefon aytasizmi? Dachada turadi. Dacha suv. Aeroport joq. Telefon nomer. O'sha qo'rsa tovar. Ha, bo'ldi. Endi deb so'rash kerak. Gisar qo'chqor borib shu yerda. Rahmat. Mana 11 mingdan qo'zlar deydi. 11 ming. Qo'chqor. Qancha oylik bu bayka? 2,5 oylik. Shularni so'rayotami bozor? 8,5, 9. O'shundan bergan jo'qsiz-ku? Paroda emne bular? Prostoylar. Yo'q, parodasi bor. Parodasi bor deydi. Bu yerda da qo'zli qo'ylar turadi 16 mingdan. 16 mingdan so'raysa? O 16. Qancha qo'y berdi qo'zisi bilan? Osmon o'sha 16 dan. Bazar berdi-ku? Yo'q, hozirla keldik. Hozirla keldik deydi. Bazar cho'ta. Qo'ylar ozroq ko'rinadi bunday. Burada bir yoqda to'lib ketishdi. Bu yerda mayda qo'zlar turadi. So'rab ko'raylik. Assalomu alaykum akalar. Babalarni aytibsizmi mayda qo'zlar? Bas 6 dan deydi. Qancha oyliklar bular? Ya aka. 7-8 oy. Bazar suradi bu aka. Bu yerda davom turadi. Sariq qo'zlar. Babalarni aytibsiz? 7-5 ay. Tak, bular 7 mingdan deydi, necha? Bular 5,5 mingdan deydi. Bular qancha oylik aka? 1 oy bo'lganmi? 2 oy. 1 oylikdan 5,5. Rahmat. Shunday bo'lgan. Bazar. Tak, bu yerda ikki qo'zisini negiz qo'ysa, so'rab ko'raylik. Buni 65 ming deydi. So'rayapti 65 mingdan buna parodisi. Xo'jayin yo'q ekan, biroq kattalar aytdi 65 mingga so'raydi. Assalomu alaykum aka. Baholarni aytib qo'ysiz, qanchadan bular? 30 mingdan cho'ng qo'chqorlar ekan, aka. Tishlari qancha bularning? 2 tish. Bular 2 tishmi? Cho'ng ekan bunday. 30 bazar so'radi-ku bu? So'raylik. Shunday bo'lgan baholar 30 mingdan so'raydi. Mana bu yerda men 100 ta qo'chqor turadi, arqar. 18 ming qildim deydi. Aka berib. Assalomu alaykum aka. Qancha so'rayapsiz o'zingiz? 20. 20 ha? 20 so'radi. 18 ga bergan jo'qsiz. Kichkina qo'shsa beradi bilaysiz? 19 qilsa bermaksiz-a? Tartib olayım, art жағынан da tartib qo'ying. Sho, rahmat. Assalomu alaykum. Siznikini обязательно tartamiz. Qancha bu? 15. 15 ming. Qo'chqor bu? Qo'zi qo'chqor. Qo'zi qo'chqor 15. Qancha berdi ham shulga? 12,5 berib. 12,5 mi? 13 bo'lsa berib qo'yaman. 12,5 berdi deydi, 13 bo'lsa beraman deydi. Semiz. Semiz ekan.
Qaysi kanaldan ko'rasiz? Ya bu жерде teke turadi. Yaxshi bo'lgan teke. 11 ming so'rayman deydi mana. 11 ming so'rayman deydi. Qancha berdi bozor ham shuga? Berelek. Berelek, жаңа keldim deb berelek. Ha? Mana 390 ming bo'ldi deydi. Toza alingan bağlar. Mana 390. Bu tishleri qancha ekan aka? 4 tish, 2 tish. 4 tish, 3 tish. Bu qayerga ketadi endi? Ha? Qayerga ketadi? Endi Aqsiga ketdi. Aqsiga ketadi, ha? Mana Aqsiga ketadi deydi. Aqsidan nari O'zbekistonga kirib ketadi, Xudoy buyursa. Tak, bu yerda sonim tizilib turadi qo'ylar. Bular qo'chqorlar bu? 8 oylik. 8 oylik qo'chqorlar deydi. Kuruk 25 dan. Kuruk 25 mingdan so'raydi. Kuruk 8 oylik qo'chqorlar. Bozor berdi yana aka? Berib Qanchadan berdi? 20 dan berdi. 20 dan berdi deydi. Bergen yo'qmiz deydi. Yaxshi qo'chqorlar ekan. Bular parodasi qanday bizda? Arashanmi? Bu pol arasanda. Pol arashan. Gibrid be. Yaxshi. Savdangiz bo'lsin aka. Agar qalasangiz nomer aytsangiz bo'ladi. Qalasangiz aytmasangiz tele bo'ladi. 704 Tak. 12 61 17. Aha, shu nomerga baylansangiz bo'ladi. Biroq aluvchilar Don Qabar degan. Bu qaysi yerda turadi qo'y? Soquluqda turadi deydi. Ertaga Soquluq bozoridan chiqishi mumkin. Tak, tigin jandali janasha bunday qo'ylar turadi. Ba'larni aytib qo'ysiz, assalomu alaykum. Yirikdir, uçmaldi 21 mingdan. 21 mingdan so'rayman deydi. Bozor berdi-yu aka shularga? Berdi. Qanchadan berdi shular? 18 dan berdi deb bergan yo'qsiz. Yirik. Bu da yirik be. Bu da yirik be. Ya qo'chqor bu. Ha, qo'chqor deydi. Bu qancha bahs? 40 ming. Aldından da tatay. Jasi 2 tish deydi. Qancha do'st? 40 ming. Qancha berdi shuga aka? Berelek, ha? Savdangiz bo'lsin, rahmat. Assalomu alaykum aka. Bu qo'ylarning bahsini aytib qo'ysiz bu. Qo'ylar. Qo'ydi 35. Qo'y 35 mingdan deydi. Bular bo'z bu, tug'an bu. Qoldi. Tug'an, ha? Bu ikkovi bu. Mana ikkovi bo'z deydi. Arqi qo'chqorlar qanchadan? 30 dan. Bular 30 dan. Ishteri qo'zlar ekan, ha? Qo'zilarda. Qo'zlar ekan. Onday bo'lgan qo'chqorlar. Bunun parodasi nima aka? Paroda, arashani. Bozor beryapti aka bolalar. Bak. Nima shu? Qo'chqor. Qo'shqorlar 22 23 dan. 22 23 dan beryapti deydi. Rahmat, savdangiz bo'lsin. Shunday bo'lgan. Qo'ylar. O'zida 40 mingdan deydi. O'zi. Qo'chqorlar 40 ming deydi. Charvalar. Assalomu alaykum aka. Bu charvalarning bahsini aytib qo'ysizmi? Charvamiz bor. İyi. Büt baylanganlar. Büt baylangan. Çok parodası qanday? 25 mingdan. 25 mingdan baylanganday. Qaysi kanal? Qanchadan berib eding seni? So'radi o bozor? 20 dan berib qo'ydi. 20 dan bergan yo'qman dedi. Bular qo'chqor bu aralashib. Qo'chqorlar. Jalan, ha? Don Qabar degan. Don Qabar? Mana u. Beriz. Qo'lni qarmang, qo'lni. Qo'lni beriz aka. Mana. Qo'y. Qancha qilib qo'ydingiz? Yo'q, unutdim boshqa. Mana bo'la turgan yerini ayt. Yo'q, adamlar sen o'y, Narodniy magazinga. Qancha qilib qo'ydim? Narodniy magazin emas, chinataymi? Narodniy emas. Ha, 28 ming beryapti aka. Qancha yeritasini aytib beradi. 24 beryapman. 24 beryapti. Buni juqatam bu. Qancha berib qo'ydingiz aka? 24. 24. Siz qancha so'radasiz? 28 ko'raman. Buyur, Bular semis bu, bo'z bu. Semis deydi. 24 ga berib berdim. buyur. Ama 24 da 23 aydı. Ala 25 mingdan qo'shib qo'ydi bu. Ber brat. Ber 25. Ber, geldi bak. 25 ga kamerani ko'ra aytib o'tsak. 24. Gel qo'l ostana. He. Beremi. Ber 25 mana bo'ldi. Eko 25. O'zdan chiqib qoldi, bo'ldi. Ber. Meyli shuncha olsa chiqib ketdi. Buni buyruqda chiqdi. Mon ishtiga taqmaydi. Ko'targanda men 25 ga berib berdim. Qaramda taqmoq bilan. Al ko'ylek, qasabchilar bo'lak, pul bo'lakda. Bere. Mehmonlarga qilaramda bermaysin desam 5 million necha otasin deb. Jiligin berasan, avurg'asini berasan. Ha. 25 ga berib edingiz be? Xushbo'y qalat o'xshaydi. Assalomu alaykum aka.
tartılбайм, мен койду тартам. Onu kozunu koydu. Баасын канча кылып койдуңуз? 17. 17. Бербей атабы 17ге. Канча сурап атасыз өзүңүз? 25'te gelem dep geldim. Kaysi kanal? Базар ушакта болот ата, өйдө жак ичинде эме. Слава берет. Мына козулу кой. Баасын айтыңыз, байке. Кетип калды. 25 миңден сурайм дейт, 40 баш. Бул козулар чоңоюп калыптыр, э? Narko maşına. 25. Номер айтасызбы? 556 20 20 83. А бул койлор кайсы жерде турат? Жаңы жер. Жаңы жер теге аэропорт жакта. Всё. Канчадан болсо бересиз эми ушуларды мындай? Келишебиз. Келишебиз, э? Всё, рахмат. Азыркы байкен бул жакта дагы койлор бар экен мынакей. Ошон жарым. Ошону жарым бередим. Козулуу. Баары козулуу ба? Барлығы. Козулуу. Бааларын да айтып койсо 25. 25 миңден сурайм. Сурап атасыз. Сурап атасыз 25 миң. Келишебиз дейт. Жанакы номерге чала берсеңиздер болот. Мына бул жерде 17 миңден козусу менен. Канча берип койду эми ушуну? Алдыңызбы? Мына 17 миңге алдым дейт байке. Албайсыз. Жакшы, буйрусун. Албай турабыз. 18 миңден 16 башына бердим. Мо козуларына бердим, братан. Элдер мындайларды долларлап сатат, мен сом менен сатат, арзаңыз эл пайдалансын депчи. Булар козу токтуларбы? Токтулар. Токтулар дейт. Койлору бар. Койлор бар ичинде дейт. 16 миңден? 18 миңден. 18 миңден кылдым дейт мына байке. Канчадан болсо бересиң? 19 миңден. Сом менен Кичине эле кашып калыптыр, кичине бышырып койбойсуздар. Мына разы болсоң, чап мына 18-те мен да наран иштейм. Alıyoruz. Ben de düşüp verdim. Düşüp aldım. Канча баш? 16 baş. 16 башты 18ден бербей атат. 19 сом болсо берем дейт. Asıl düş de. Ben koşsun. Asıl мен жаман берген жокмун. Элдер Дагы бир тартып коёду мынакей. аркасына качып, эмне кылышыбыз беште качып кетип калып атат. 18 миңден берип атат, таза. Alstan karap kalan. Çıksana ara kalalım. Базарда кыйындар качты. Андай эмес, андай болуп турганбыз ачык. Бышырып койгула брат, бышырып. Бышып калды содан. Асыл. Бер. Кел, разы болуп бер мага шуну. Мен наран иштейин асыл. Buyurun hocam. Мына 290 миң сом, разы болсоң. 290 миң берип атат. Ben işe çıkıp koydum ben. Мен деле коштум, жаман айткан жок. Айтканын үстүнө кошуп берип атам асыл. Asıl bunday kıl da. Не болду брат? Экөөң ар жакта сүйлөшүп аткан болдуңарбы? 18 миңден бербей атат. Салмак эметербиз. Качты. Канча баасы? 3,5 lira atas. 3,5 миң, э? Канча кылып койду бул жигит? Bu 2,5 lira. 2,5 миң кылып койду, берген жок. Бул жерде 35 миңден кочкорлорбу булар, э? Кочкорлор 35 миң. Канча баш экен байке? 10 baş. 10 баш 35 миңден. Базар берди байке? 25. Булар 25 Булар үчөө кишилер экен 25 миңден. Базар берди байке? Yok yemin et. Эми түштү дейт, эми берет дейт буюрса. Мына бул жерде 150 миңден турат кочкор. 3 жаш дейт, 150 миң. Базар берди байке ба? Эмне да? Азыр эле келдик дейт мына. 150 миң сурап атышат.